Tom, ya ahobu, ifuli faluha ita ba channel nononiha baba mododongo taromali lobalangi. Fatua leta fododongo daromali lobalangi bada talau mangad. He ama hema si soba zoru goyawa, mafuli nda aga mangalulu tanda fenau, umasiga mafononongo daromalimo, si tobali haga balalama basulu fenagahema baba nerema ulidano ande. Bada Yesu mangadoga yadu. Ira ama ina batalifusa ni omasi badezo aya ya ita Yesu keriso. Ufuli uoba itafefu ya ahobu. Tuho daromali lobalangi mauhe ande ba u be ya iya da fa omasi silo aitu. Da tabaso daromali lobalangi moroi bazura Yohane faza fele 5 ngabua si fele 2 irugi zi fele 7 imane pada. Da egoroi sagu ena efoma mi omasi na bumi. Simane fa omasigu ami. Fondege va ebua bang omasi abu. Na ibelege no sonia niha fena zi fahubu henia. Sino fahubu hegu ami. Nami hadia ni wa egu hemi. Le esa ai ubi etemi genoni. Enoni ba le ila hadia ni fazehi zohe ya ia. Ba no ubi etemi zifa hubu. No asa uombaha hemi fefu ni rongogu henamagu. Tenga ya ami zanuyu ya o. Ya osa zanuyu ya ami. Bano ufataro ami. Ena emoi ami mowua. Ba ena lete bulembu ami. Ena ibe hemi ama hadia ni andemi henia badegu. Da egorisagu hemi ena efoma mi omasio nabumi. Ira ama ina batalifuse ni omasio badezo aya ya ita Yesu keriso. Bagina te ia daana oya sibai zitobali sahuli dedoda. Hesi sehi bahesi lesuhi. Abele-bele ia daana no iberege olifu ita. No iberege ambe wolau fa omasi. He fa omasi bazatua. He satua bandauno. He banavu avuda. He hera salawa moro heda. He hera bos da. Fefu manoda uno. Olifu ita. Wafa omasi andro harus tafalua bawa aurita. Ado badaro malilo walangi bazima ya daana. Hadia berwa harus tafalua wa omasi andro. Ya iya da Sarah. Me da oroisa lo walangi. Bafaza fele 5 ngabuazi fele 2 imaneta romali lo walangi da egorisagu ena efoma mi omasi nabemi simane fa omasigu ami. Babahasa Indonesia oroisa ande ya ia da perintah Tuhan yang harus dilaksanakan. Na oroisa zatuada na hadia ni fatune-tune ya heda fatua lemofano ia baharus talakukan. Harus tafalua na pemimpin ban negarada iperintahkan ita. Mungkin presiden
mungkin gubernur atau kepala daerah atau bos da banaha haleweda, hadia leta falua, hadia guru isara, hadia perintara, barani ita, wo abaikan, tentu le barani ita. Balu walangi ni sunoda sebuah faomasi, ibe daginoto, ina tafalua zitobale oroisania. Hadia goroisania heda, maekhe ande iingatkan ita, ina fauma taomasi naboda. Baginoto ia daana, ba media-media, televisi, ba media sosial, melalui Facebook, atau melalui handphone, melalui Instagram, oya si baikele zagalua zaheli-heli dededa, bale saeb henia ni fotoi faomasi. Satua tega ia isakiti nononia basi manegoi zatua sebaliknya. Le i angirage wa omasinia ke zatuania. Tega isakiti orang tuania. Le hadoi bade dunia. Ira ama ina batalifuse ni omasi badizo aya ya ita Yesu Keriso. Oya zanofu-nofu, hebisa ia bang wolau fa omasi andro. Hadia hatawa ewa emano sebagai seorang pendeta, sebagai seorang ginoni lo walangi. Hadia hayawa ba mimbar ifatune-tune wanguma mi omasi nabemi, atau seorang orang tua terhadap anaknya, hadiah hasanguma-nguma bale ifalua wa omasi andro. Hadiah zidruhunia wa omasi andro hebisa wolau baba urida si eroma data baso daroma lilo walangi ni hale moroi ba Korindo Sara faza fele delu ngabua si efa irugi zifitu imane badai. Fa omasi ande bano sebolo tudu. Kasih adalah sabar. Fa ebolo dudu natawa ta omasi nabuda. Berarti soheda ba ebolo tudu. Soheda ba nahat tudu. No sebuah tudu. Fa omasi ande bale i fehoi tudu nabunia. Fa omasi bale omasi ia isakiti nabunia. Le isuno ia le mohoha. Artinya bale ibanggakan dirinya samesa. Le hadihnya kesombongan. Le merasa diri ia lebih hebat bani habe moroi henia. Haso ingatkan rao maehe ande. Wale mana hadei sitola melebihi kehebatan lo walangi. Sehebat, sekuat, sebisa apapun manusia baguli daana, maka le satu pun sitola menandingi kuasa daripada Tuhan. Taromali lo walangi bazima ehe ande. Bangabua silima le ilau zile mo adu. Le i alui dana henia. Le mo fenu ia. Le itanu badu dunia zile suhi. Menyadari bahwa ya ita bamboto wa aniha pasti sozi fasala sala ita. Heba nabu daniha. Oleh sebab itu pasti niha fasala pun heda.
ba ifasugi heda badaro malilo walangi ma ande le itanu badu dunia zile suhi. Artinya le hadui dendam, le hadui menyimpan kesalahan orang lain. Dalam arti na soheda wa omasi, berarti soheda ya ia da wo ampuni niha sifat salah hoda. Ira ina batalifuse ni omasi badaizo aya ya ita Yesu Keriso. Le omuso de dunia bazile atule. Ba omuso de dunia abo zidu. Fefu hada ia zifaluha ia. Ba itaha de dunia. Fefu hada ia ba idona-dona. Fefu hada ia ba itau. Taro malilo walangi. Jelasi ai keleheda bazima yada. He bisa wo tunjukkan kasih dauno. He bisa wo tunjukkan ni fotoi fa omasi banabu. Babe aso ita bagulitano ade. Si dua ya iya dao ibeleko nosonia. Taro malilo walangi ba Yohane faza fele 5 ayati fele 2 imane taro malilo walangi. Fondege va ibua vangomasi abu na ibelege nosonia niha fena zifahu hunia. Yesu Keriso no ibe duma heda. Wafa omasi sila aitu sila male basa bele wa ebua fondege wa ebua wa omasi ni falua lo walangi baheda meno ifatenge nononia siha samosa no ihale fefo zito bali horeda no ibereskan fefu ena fefu ena dozi zifadu tedehenia tola faluha ita fefu wa auri sila aitu. Sitelu badaromali lo walangi bazima yada. Ya iya da ituyu ena movua. Ba ayati fele ono tenga ya ami zanuyu ya o sa zanuyu ya ami bano ufataro ami ena moi ami movua ba ena letebule mbuami ena ibe khemi ama hadia ni andemi khenia badegu da goroi sagu khemi ena foma mi omasi nabomi. Ira ama ina batalifuso ni omasio badizo aya ya ita Yesu Keriso. No ifili ita lo walangi. Ena movua ita. Ena ya ita tafalua. Zito bali oroi salo walangi. Baheda. Ya iya da fango masio abo. Sabua zinuna lagu danoniha no ara zinuna da tapi omasido irugi ada. Bano ufili Yesu, bano ufili Yesu, bano ufili Yesu, te bayure. Irama ina batalifusa ni omasi badezo aya ya ita Yesu Keriso. Baji nuno daana waya ita zamili Yesu. Tapi perlu ta ingat bahwa fatua leni filida Yesu
maka no ifili ita, no ituyu ita, ena emovua ita, baba nuriaige turia somu sotedo. Ena mu falua ditobali oroisa lobalangi ya iya da ena ta omasi naboda simane fa omasi lobalangi bahuda. Degeda ana ditobali taromali lobalangi bazima ande datalau mangad. He ama masih soba zorugo sauha geleu daro malime ba ena so aya ehe hau zamo maha ya aga baba malua taro malime baba nerema ulidano irege faluhadra aga va auri silo itu bade Yesu mangadeka yadu. Salam ya ahobu.